Dobar dan, dragi moji, evo mene opet, kao što vidite u istoj sam garderobi jer danas pravim sve moguće kolače koje mi trebaju za 20. mart. Fazon je u tome što je 20. marta prvi dan Ramazanskog Bajrama, a ovo dijete koje čujete iza 20. marta slavi 3. rođendan i moram joj napraviti neku tortu. Ja ću vam danas pokazati koju tortu ću praviti. Tu tortu uvijek pravim za njen rođendan, doduše uvijek je pravim i za Bajram. Taman se sve poklopi. Taman da ne moram 2 torte u 7 dana praviti. Pravit ću Rafaelo tortu, to je inače naša omiljena torta. Jako je nekako bogata, lijep joj je okus. Znači, ne znate sultanu da je ponudite nekom kralju, na primjer onom španskom, on je onako dobar frajer, da ponudite, stvarno se ne biste obrukali. Ja ću vam sada kazati šta vam sve treba od sastojaka. Ja to naravno ništa sad trenutno ovdje nisam pila. Ja se izvinjavam, malo začepili su mi se uši. Prvo ćemo praviti fil. Fil se pravi od 1,5 litara mlijeka, 2 pudinga od vanilije, 6 kašika šećera i 6 komada žumanaca. Idemo sada pravimo. Dakle, stavit ćemo 1 litar i 300 ml mlijeka da se prokuha. Ja vam to sve odokatim. Za to vrijeme ćemo ovu smjesu odvojiti, dakle, žumance od bjelanaca, 6 komada. Bjelanci vam trebaju za koru, a žumanci za kremu ili poslastičarski krem. Ja imam domaća, ovaj put imam domaća jaja, kupujem ih od Korpa zdravlja stranice sa Instagrama. Fina su se pokazala, mada zimska jaja nikad mislim ona su domaća, ali imate vi različite sad fore koka, gdje se drže, čime se hrani i tako. Ja najviše volim ona jaja koja su od koka hodalica, međutim one sad nemaju jadne šta ni da pokupe po ovoj zimi, tako da moraju se boga mi prehranjivati dosta i onom njihovom hranom, šta ja znam. Ali jeste velika razlika u jajima, na primjer, oni su skroz žuta jaja, ali meni je bitno da su jaja, jelte, svježa i uredna. Znate kakve mi ih je žena donijela, znači, evo, to je to žuto jaje. Znači, donijela mi ih je tako lijepo očišćena, oprana, da sam ja stvarno bila zadivljena. Iako kažu da jaja ne treba prati, zbog jer se mnogo duže mogu očuvati neoprana nego oprana jaja. Ne znam koja je to logika, ja se ne bavim time, ali eto, čula sam da je stvarno bolje imati ta neoprana jaja čuvati. Sad, ja sam ovdje full, ovo je od čokolade, nama treba vanilije. I sada ćemo u ova jaja ubaciti 6 kašika šećera. Vi možete staviti 8-10 koliko volite, ja iskreno ne volim previše slatke torte i ja ću ubaciti ovako 6 ponunim vrhom. Ubacite vi 7, ja sam ubacila ipak 7 jer je rođendanska torta, ne pravim je samo nama. Sada ovdje ubacimo 2 pudinga. Vjerujte, ja ovu tortu pravim godinama i svaki put meni taj recept treba, ali sreća imam Instagram stranicu, zove se Gurman Look sa 2 O. Gurman Look i
tu sam prvo počela da objavljujem svoje recepte. Pa tek onda na YouTube. Jednom vrhom punu kašiku stavite brašna. Ja sam stavila kašiku i pol, jer ne želim da išta bude nesavršeno. I onda dodajte još 100 do 200 ml mlijeka i sve to sjedinite. I sada se mlijeko prokuhalo i sada ovu smjesu ćemo sjediniti, dakle, sa sada ćemo ovaj fil ostaviti da se u potpunosti ohladi. Znači mora biti skroz hladan da bismo ga poslije sjedinili sa pola margarina. Ali uglavnom vidjet ćete taj postupak kasnije, a mi ćemo sada praviti kore. I sada ćemo napraviti kore, dakle za kore stavljamo ovih 6 bjelanjaka koja su nam ostala. Ja ću unutra ubaciti oko 6 kašika šećera, dakle ne oko nego 6 kašika šećera. Ja ne volim pretjerano slatke kolače i nekako mislim da je to sasvim dovoljna količina šećera. U originalnom receptu ide 100 grama šećera. Ali ja baš ne volim da je preslatka torta, pa onda tako sebi malo smanjim. Eto ga, znači ova bjelanca i šećer umutite ovako čvrst snijeg, potom dodate 150 grama kokosa. Ja ovdje imam neke ostatke, znate, pa sad hoću to da iskoristim. Svaki put otvaram novi kokos, nikako to potrošim. Uvijek imam ovako 100 otvorenih kokosaja. Evo ga, znači stavit ćemo 150 grama kokosa, 150-200, koliko namaknete. Dodate jedan prašak za pecivo, i 30 grama gustina. Ja to isto odokativno stavim 3 kašike gustina. Pošto sam ovako prepunula, stavit ću 2. Vidite kako je vazdušasta. I dodate oko 50 ml ulja. I od ove smjese pravite 2 kore. Podijelite dakle na 2 jednaka dijela. Pošto ću ja praviti ovu manju tortu, a visočiju možda napravim i 3 kore, vidjet ću. Pošto ja nemam donji dio od ovog kalupa, treba mi ovaj manji kalup, ja ću staviti na ovaj veći kalup, pa ćemo samo da imamo granice do kojih nam ide ova torta. Ja sad ne mogu da nađem makize, pa ću ja to bogati ručno, samo da ne gori sa strane. Nije vam baš instagramčna ova torta, šta ću vam ja, žurim, imam danas hejbet posla, pa da napraviti još hurmašice. I sada dakle stavljamo, znači dijelite na 2 dijela u smjesu. Ja vam to sve odokativno. Ona se peče samo 10 minuta. I sada ćemo staviti da se peče samo 10 minuta. 180-200 stepeni. Dakle, kada ona krene rumeniti, je vadite i ona je gotova. Dragi moji, evo, fil se prilično ohladio, nije prilično, nego se skroz ohladio, vidite, ohladio se fil.
I sada ćemo u ovaj fil staviti 125 grama margarina. Nemojte fuj margarin, znači nane su nam kuhali s margarinom, a sad se svi nešto isfujavamo kad neko kaže margarin. Znači vidjeli ste, ja u hurmašicama baklavi koristim stvarno puter, ali za torte meni margarin puno bolji jer mi je čvršća i podatnija krema, iskreno da vam kažem. Nema tu neke računice, pogotovo sad što sad margarini nisu nezdravi kao što su prije bili. Izbačene su sve te neke nezdrave supstance u tim nekim evropskim standardima, tako da nema više tih loših sastojaka i zapravo margarin je bolji, na primjer, od putera za taj holesterol, za dobri holesterol. E sad, prvo ćemo umutiti, dobro. Ja sam stavila jednu kaškicu, dvije, kako se zove, šećera u prahu. Nemojte pretjerivati, fil je već dovoljno sladak i nema potrebe da se pretjeruje sa tolikom količinom šećera. Nisam vam ja pristalica tih nekih zdravih torti, ali nema potrebe da staviš 25 kašika šećera u nešto što je samo... Sada ćemo postepeno dodavati ovaj fil što smo napravili, kremu. Znači dio po dio, kako bi pokupili sav margarin. Jako mi je i poslije ovoga ću ja kremu staviti da se još malo ohladi i da se dobro stegne. Mada i ne morate, možete i odmah početi da filujete, jer će ona svakako, ja nju svakako ostavim da prenoći prije nego što je filujem. E sada ćemo ljudi završiti ovu našu tortu koju smo započeli sa hajrom. Dakle, fil se stisnuo, kore su gotove. Evo ih, ja sam ih stavila u kesu da mi se ne strpnu. Tu je Raffaello koji nam treba i ide u fil. Znači isjeskat ćemo nekih 8-7 ovih Raffaelića. 2, 4, 6, 8. 8 ovo ću kasnije ja poje sama. Isjeckamo i dodamo u ovu kremu, promiješamo to sve i idemo na filovanje. Ovako, dakle, izrežete. Ja sam recimo sad imala ova original Raffaella. Imate i dobre stvarno kopije u Peniju. Budu dosta jeftinije, a isti je efekat. Čak sam jednom stavljala i u štapiće kao Raffaello. Isto ih ovako isitnula i mislim, ovaj fil koji smo mi napravili, on stvarno je vrlo sličan ovom punjenju Raffaellu. Ali ovo mu samo daje neku dodatnu hrskavost u torti, ne znam, nekako bude ljepša i zato uvijek stavljam, ali vi slobodno, znači možete kupiti bilo koji ovaj Raffaello, uopće ne mora biti originalni Raffaello. I sad ću ja staviti dio kreme umutiti, staviti onda ovo i onda ostatak kreme. Krema je bila u frižideru pa se baš stisnula. Gledajte kako je dobar. Ma znači boli glava. Vi ljudi ne morate čekati cijelu noć da se fil stegne, samo dok se ohladi. Ja sam sinoć morala da napustim
svoj dom, zato što sam imala dogovorenu jednu post-iftarsku kafu i zato danas završavamo ovu tortu. Šta je sad sljedeća finta? Sad redamo. Ja sam uzela ovaj manji kalup da bi mi torta bila viša, jer ja volim da su mi torte više nego, kako to kažem, šire. Ovdje imam ja ne znam kako se ovo zove. Uglavnom ovo vam koristi da kad je kalup, dakle, niži, da vi napravite sebi folija, jednostavno plastična folija koja je izrezana ovako i upravo se koristi, dakle, ako želite da imate višu tortu nego što vam je kalup. Evo, dakle, ovo su te kore koje smo mi juče ispekli, one su jako mekane, ne morate ih ničim ni zaljevati, ni apsolutno ništa. Stavit ćemo ovako koru, samo nježno sa njima, one su vrlo krhke jer one nemaju skoro uopće brašna, zapravo ne nemaju, sad sjećam šta sam stavila. Sad će ovo biti malo smiješno da to postavim. Eto ga. I sad će ovo normalno se ponašati, samo je ta prva kora je malo problematična. Da ja stisnem ovaj svoj kalup. Eto ga. I sad dakle idemo red fila. Vi ako imate vremena, vi se možete sa onim štapnim, sa onim punjenjima za šlag, pa da vam to bude ravnomjerno. Ja iskreno uvijek ovako radim, sve odokativno. Nikad to ne dijelim kremu u 16 različitih tanjira. Svakako sav fil vodi u tortu. Sad smo namazali jedan sloj. Onda i sada uzimamo petit keks. Ja uvijek kupujem zlatni pek jer je stvarno najukusniji, a među jeftinijim je brendovima. Neki dan sam otišla i kupila onaj pravi petit keks, Krašov. Platila sam ono veliko pakovanje, ovako ovo, dva što dođu. Platila sam ga 10,5 maraka. Moram vam priznati da sam se malo šlogirala, iskreno, kad sam vidjela tu cijenu. S obzirom da je ovaj zlatni pek, pa ja mislim oko 2,5 marke. Ovaj sa 2 ovi. Tako da, ostala sam šokirana keksom Krašovim. I slobodno ovako napola, na koliko vam se slomi i redaj. Mislim, sve jedno je, možete i čitav, ali pošto ide u krug, ja više volim ovako. Dakle, natopite, ne mora sad 5 godina stajati u mlijeku da se raspada, ali ovako mora malo. Vi možete još na sitnije komadiće ili možete izmrviti, samo poškropiti odozgo mlijekom, ali ja volim ovako. Ne znam što, volim ovako. Uvijek ovako nešto na pola i redam. Da opet stavljamo, znači preko keksa ide opet fil. I na kraju opet ide ona kora i fil. Čerka je ranoranjelac, vidimo, probudila se. Eto, stavili smo sad ovu posljednju koru.
fil. I ostavit ćemo malo fila za zadnji sloj. Znači opet ide keks. Meni se ova druga kora raspolovila na 2 dijela, ali tu nije nikakav problem iz razloga što sve to fino ovako ščvrsni. Ove kore su jako krhke, tako da pazite kad ih razdvajate, ne budete krkan ko ja. Eto ga. I sad ide ovdje još jedan dakle red i vrlo tanki sloj ove kreme i na kraju dakle ide vrhnje šlag, ali to ćemo kasnije dakle kad budemo ukrašavali tortu, jer torta se mora stisnuti jedno 3-4 sata i na kraju ćemo dakle mi ćemo to večeras nekada ukrašavati. I sada stavljamo dakle vrlo tanak sloj ove kreme. Ovo nisu grudice od dobro nepripremljenog fila, vidjeli ste kako je fil fino umućen, nego je ovo, kao što znate, Rafaelo koji smo isjeckali i stavili da se sjedini sa filom. Ja ću ovo još malo samo zagladiti i ostaviti da se hladi jedno 3-4 sata, da se fino stisne torta i onda ćemo da je filujemo, da je zapravo ukrašavamo šlagom. Znači, želim mi da izražim. Daj vamo sad. Gdje ćemo sad? Ovdje nas je. Lalo! Je lijepa? Bravo Lalo, ona je već završila. Hoćemo lupiti?